nani nakhona le khashane nemthandazo. Siyajabula ke ukuthi sinikhanzeni sokhona solo niyibambile kuletha wona umthandazo lo siphilisako. Sithatha ithuba kumukela lona lunyazi nelibandla lonke leManazaretha eveni labo labakithi nalababuya ngaphandle labakho bantu bomhlaba thuma bisa haba simhlabeni. Igama uNkosinathi ngowakacele, ngilunga laseNazareth Baptist Church. Namhlanje sibuthene esigodlweni eMthithini lapho khona inkosi yamaNazaretha imenywe isilo esikhulu saseSwazini. Sizobungaza umkhosi esikusubungaze njalo ngonyaka kuyo lenyanga kaMeyi, lapho khona sihlangana singamaNazaretha emzini wasesabelweni sizothandaza, sifike esigodlweni, sifike sithandaza. Namhlanje kusuku olukhulu ke lomgidi okuyinkonzo lapho khona senza umthandazo ngayo yonke indlela esingamkhonza ngayo uNkulunkulu noJehova. Okuyinkonzo lapho khona sizinikela khona ngamalungu ethu omzimba ukuthi uNkulunkulu umkhonza nangezithukuthuku zakho. Masikhuluma ngenkonzo ke yomgidi, kulapho khona kuhlukene izigaba ezintathu. Kukhona inkonzo yobaba okuyinhlayisuthi, kube khona inkonzo yomama ingudlungudlu, kube khona inkonzo yamakhosazana intaba yepheza. Sonke ke siyabe sesihlangana siyogidela uJehova ukuthi uNkulunkulu siphile impilo namandla sisaphila emhlabeni, simsinela sikhombisa ukujabula kwethu phambi kwakhe. Okuyaye ukuthi mase siqedile asiphi isibusiso uNkulunkulu wethu ushaya imbunyazi wezulu kulokho esisuke sikade sikwenza. Ngisho ukuthi ke namhlanje sizobungaza lo mkhosi onjalo omgidi okuyinkonzo esobe sinayo namhlanje obakade kuyinkonzo yesabatha izolo. Siyabonga. Isihlabelele nje sikhumbulayo sizothi bantu bomhlaba thuma bisa haba simhlabeni. Basezulu abasezulwini halifezi elide. Okusho ukuthi ke lapho kuthina abantu bomhlaba kufanele ukuthi sazi ukuthi sisesenenselelo ukuthi ekuhambeni kwethu kusenejoka lokuthi sihambe kahle kulomhlaba njengabasezulwini asebelifezile idini ekuhambeni kwabo.
lilethe wona umthandazo lapha kithi eSwatini noma besilena emaveni khashane besati nawo lo mthandazo uthi Lunyazi nemabandla onke emaNazaretha basilethele umthandazo eSwatini bese kanye nani nakhona le khashane nomthandazo. Siyajabula ke ukuthi sinikhanze sokhona solone ibambile kuletha wona umthandazo lo siphilisako sithatha ithuba kubukela lona Lunyazi nelibandla lonke lemaNazaretha eveni labo labakithi nalababuya ngaphandle labakhona lapha sithandaza nalo libandla lemaNazaretha. Lithi iBhayibheli uqala kuhlakanipha kwesaba uNkulunkulu na sitawumesaba uNkulunkulu kufuneka sathi ngaNkulunkulu lelesimesabako ukuthi uNkulunkulu ungubani kumqoka ke na umuntu uphile emhlabeni uphile nebantu labasonzele uNkulunkulu labamthanda uNkulunkulu nalabamkhonda uNkulunkulu. Na sibona Lunyazi nemabandla emaNazaretha alethe umthandazo lapha kithi eSwatini nathi sivuseteleka kabusha empilweni ngoba siyadwa ukuthi nasilangana nabo